Buenos días. Nuqa sutimi Gilmar González Cruz. Nuqa gani kay distrito de Achamanta, provincia de Paruro. Kuna actual taririkushansi kay vivero Kachikana nisqapi. Kaypi nuqayku instalariku kay viveruta plata banda alta nisqata. Kay viveropitaqmi kasha instalarisqa tarpusqaña 600.000 pinos. Entonces, kay armayta, kay instalayta nuqay yacharichisakichis chaymanta imaynata funciona, imaynata armarisuma, imatan necesitanchis chayta. Primerta kay allpa volteanapaq, chaqmanapaq niku nuqayku kayta volteakun allpata. Utiliza con pala rectata o picuta o hayt'ana kan terapia chayta chaywan voltea con alpa primero alguien huch'uy alpakuna nakunata lugarkunapi pero hatun alpansi kan hatungaray chayqa maquinata utilizasunman tractorwan chaywan rotulación ruwasunman. Entonces chay chayta ruwaruspa preparación nuqanchis alpata ya kamakuna preparanapaq nuqayku utilizayku 30% de tierra agrícola y 10% de tierra negra y 60% de arena. Entonces, chayta utilizaku masta aquta utilizaku, ¿no? Entonces, imapaq masta utilizaku aquta. Hay chupadera o chay rancha, hay con bastante planta kunama, chay controlanapaq masta aquta utilizaku. Chaymantata asukamun pikuwan urpankunata, no chaymatka qurakunata kaq limpiakullanta napaq ima sustrato mezclanapaq aquwan yana allpawan chaywan mezclanapaq chaymanta kaq nawa insecticida funigapunapaq, no chaymanta imaymana unquykuna allpapi kashan chaykuna wañuchinapaq. Kunan kay kamakuna ruwananchikpa armanapaq primerta nuqanchis ruwasunchis volteasunsi allpata t'ijrasunchis no sustrato yana allpawan aqukunawan volteasunchis. Entonces chaypaq chay volteashaqtinku qhipata hamunqa huk funigaspa, no funigaspa kay productokunawan por ejemplo kay kashan formol químico kaywan funigasunchis. Kuna preparasunsi kayta kay productuta pero kay preparananchispaq primerta protegikusunchis, no primerta guanteswan churakusunchis barbijuwan porque kay producto dañutapas ruwawasunman, ¿ya? Barbijo hay que protegikusunchis chaqnawan. Chayta kayta utilizasunchis kay medinapaq kashan kay producto medinapaq kayqa 80 ml kay productuta churasunchis kay mochila kashan 15 litros chayman churasunchis 80 ml. Listo. 80 ml kashan kaypi chayta churasunchis kayman kay mochila 15 litros. Ya. Ya kaywan funigaramusunchis qhipankuta listo, ya. Kayta nuqanchis ruwashanchis kayta volteamushanku allpata remushunta hina ruwashanku chayman nuqa kayta funigamushani kay nawan venenuwan. Imapaq chay venenuwan funigamushani a veces allpapi kampuni imaymana unquykuna kurukuna tarpuqtinchis a veces kurukuna mijurapun o malurarapun semilla chay unquykuna hap'irapuqtin. Entonces chaykuna mana sucedinanpaq llapan tarpusqanchis lluqsimunanpaq kayta nuqanchik funigananchikpuni
allpata, sustratuta. Ya kay mezclasqa nisqata kay mezclaronchikña kay allpata llapan sustratuta kunan tukawashanchis ruwasunchis kaynata midisunchis kaynata no imayna anchuta munanchis nata anchunman imaynata largunta munanchis hayka metruta munashanchis chaypaq kayta midisunchis no estaca kaypi kasha 1,30 m kanan kay no anchunman largunmanqa kaman más largupas dependienman allpanchisman kasqaman hina no entonces kayta kaypi takasunchis kayta listo kunan cordelta chutakusunchis imapaq cordelta chutasunchis imapaq kaynapaq ima no nivel urqunanchispaq no na ima kama formananchispaq mana cordelwanqa mana rectutachu ruwasunchis chaymantapas kaq kay kama alturan kanan 40 centímetros no y kaq kanallantaq tendido no bajada kanan kay huqchikan alto hajalado cantuman kanan huqchikan bajada imapaq hay veces detenikun kaypi uno detenikuqtinqa a veces chupadera haykupanchis chay rancha nisqanchis no entonces chaypaq huqchikan bajada hajaladoman kanan ya kayta chutasunchis cordelta nivelapunanchikpaq kay ya está ya kunan kayta midirunchisña ña cordeltapas aysarunchisña ña yachanchisña hayka anchu kananta alturanpas kananta kunanqa kay allpata preparasqaña kasha kunan kay rastrilluwan compañeriwan kanasaqku mast'arapusaqku kay allpata cordelman entregapusaqku no ajnata pamparu apakapunanpaq chaymanta nivelapunaykupaq ya kunan kay hasta kay sustratuta ya está mast'arunchisña casi ña cordelman entregarunchisña no anchunta largunta chayta kunan kay reglawan pampeasunchis munaychata nata ruwasunchis igual chatarik nananchispaq markananchispaq runakuna wachukuna markanapaq ya kuna ya está kay nivelasqaña kasha kay kamanchis ña cordelman entregasqaña kuna ruwasunchis bordeo nisqa no patachankunata alchapusunchis allinchata huqchikan sescawchaman kay pala rectawan ruwasunchis imapaq hay veces qarpaqtinchis allpa pasayanpun urayman no entonces chaypaq huqchikan sescaduta ruwasunchis kay bordeota chay pala rectawan panaychayapusunchis ajnata no así ajnata kay bordeota ruwasunchis mana allpaq qarpaqtinchis pasayamunanpaq recto kananpaq hukmantaqa rectucha kananpaq no kunan ña kayta ruwarunchisña tukururisña bordeayta kamata listuña kasha chaypaq kunan manaraq wachukunata ruwashaspa kay fertilizantewan abonowan hich'asunchis imapaq kayta hich'akun plantakunaq allin lluqsimunanpaq fuerte lluqsimunankupaq allin qhali lluqsimunanku mana ima unquypas plantakuna hap'inanpaq kay fertilizante kashan fosfato diamónico kashan chay huk fertilizantekunatapas hich'asunman churasunman pero fósforo conteninan chay fertilizantekuna chaypaq kayta hich'asunchis ajnata hach'isunchis triguta hina ajnata
huk kamaman 10 metros kamaman haykunman 200 gramos aqnallata churasunchik. Ya bueno, ya está kay kama nasqaña listo alliña kashan perfilasqaña patankunatapish ya está q'alaña kashan nivelpi chayakuna surkuta ruwasunchik. Pero antes nuqayku ruwarayku cordelchawan markarukushpalla. Pero kunan kayta nuqayku ruwachikamuyku no ferreteriapi. Kay puntachanmanta kay puntaman wachuruwanapaq ña medisqaña, entonces exactuña kashan. Kayta solamente kayta patallantaña markakusunchis. No nata 15 centímetros kay patanpi saqikun. Imapaq kay patanpi saqikun 15 a veces qarpaqtiki uno allpata nan pasaychimpu urayman kallinman urmayanpu, entonces plantachakuna sapinta alarichipun, entonces ch'akipun chay plantakuna. Mana chaykuna pasananpaq sapanka kantunpi 15 saqikun espaciota, ¿no? Entonces chaypaqkuna medisunchis 15 centímetros wachuruwanapaq. Haqalaw kantuntapas kaq igual 15 centímetros saqikullanqataq. Ya. Kuna kay wachuta ruwasunchis, ya que surcadurawan. Kunan kay muhuta nuqanchik kay pinu muhutas nasunchik t'aqasunchik o seleccionasunchis allinta y mana allinta, ¿no? Entonces kay imapaq kayta ruwakun kayta seleccionakun kay unupi chulluchiyku nuqayku hukunchay antesta tarpunayku kashaqtik. Entonces kayta por ejemplo qayllunchhay tarde chulluchirayku kunan ña está mana baleqkuna hawanpiña tuytumushan baleqtaq uhunpi tiyasha. Imapaq kayta ruwakun allin llapan tarpusqa kay platabandapi allpama siembra directa nisqata churaqtiyku llapan lluqsimunanpaq, no, wiñamunanpaq chaypaq kayta seleccionakun. Entonces kunan urqurapusaq kaynata mana baleq muhukunata, no, hawanpi tuytumushan kay mana baleqkuna. Kunan kayta ch'apusunchik kaypi kashan kunanqa uhunpi allin muhukunallaña, allin wiñamuqkuna allinkuna mana baleqta ña urqurapunchikña. Kunan ya está kayta t'aqarunchikña allinta y mana allinta, no. Kaypi kashan mana allinkuna kay pachanpi kitaq kashan allin muhukuna. Ya kunan kaypi ch'akichisunchis kay muhuta aproximado nallata 15 minutos a 30 minutos aqnallata ch'akichisunchis paskirachillasun, ya, pero rupayasqaman hina kay cantidad lluqsin allin muhu. Radiatapi lluqsin pisilla na mana allinkuna y patulapi mas asqa lluqsin kay chay infiltrado nisqapi. Entonces kay kashan ya ch'akichisqa aqnapi paskirichisunchis fungicidawan inoculananchispaq. Kunan ña kay simillanchis kay muhu nisqanchis yastaña uryasqaña kashan, mana nishu ch'akichu ni apipaschu. Chaypaq nuqanchis necesitasunchis nata fungicidata. Entonces kay fungicidata echasunchis chayman hinasunchis 80 gramos llata. Entonces imapaq kayta hichakun hich'asunchis kayta napi allpa uhupi imaymana unquykuna kan, kurukuna imaymana kurukuna, entonces chaykuna mana daño kay nata muhu ruwananpaq tarpuqtinsi llapan lluqsinpunanpaq chaypaq kay nata desinfectakun kay semillata chay fungicidawan.
Kunan kayta qhawarisунsi kay surkaduta y imayta hayk'ata midishan kay surkumanta surkuma y hayk'ataqmi kashan ukhuman no sankasqa wachu. Kay surkun kashan wachukuna midishan 20 centímetros, ukhumantaqmi midin 2 centímetros. Entonces chaypaq nuqansi kaypi ya muhu kashaña listuña chayta churasunsi. Imaynata nuqansi kay muhuta churanapaq 2 centímetros churakun muhumanta muhuman. Entonces chaypaq nuqansi referenciata machu deduta kay pulgar nisqata hap'inchis. Llapanchikpapas casi 2 centímetros midin kay. Entonces chaypaq chaywan nakunanchispaq no guiakunanchispaq chay dedunchiswan chay churakun 2 centímetros no ajnata muhumanta huk muhuman. Entonces chayman kaq chay muhuta llapan wachuman surkuman churakuspa mikurisawan churakullantaq. Kay mikurisa ancha na importante napaq pino plantakunapaq. A veces mana kay kaqta a veces mana wiñankuchu allintachu nakuna plantachakuna pinukuna. Kay mikurisa paykunata yanapan pampa uhupi imaymana alimento paykunapaq entonces chayta yanapan allinta alimentakunankupa ch'unqananku paykuna. Chaymanta kaq campuman apanki plantaq chaypi ña paykuna listuña rinku poco tiempullamanta paykuna producinkunata iman unguta. Entonces chay importante kay churanapuni muhupataman. Chaymanta tapakullantaq ña mikurisayuqña kashan llapan. Entonces chayman tapakampu lastrillo esquinawan. Chayta tapakun mana nishu ashka allpawanchu hawaman pisillawan. Entonces ima ashkawan taparusunchik dificultan lluqsimus. Pisilla tapa normalmente tapasunchik parejuchata facilta lluqsiranpunku plantakuna igual tapay lluqsinpunku. Ña kunata arpuyta tukurunchisña ña tapasqaña tarpusqanchis muhunchis semillanskuna y chaypaq tapakun kay malla rachilwan tapasunman kay materialwan o sino seqawan en castellanopi ninchis arpillera imapaq kayta tapanchis hukta tapanchis kayta mana imapas haykunanpaq y hukta tapanchis humedad manteninanchispaq y microclima hina kay uhupi armakuq q'uñirin chay q'uñirispa ratulla muhukuna germinan nan wiñamunanpaq rikusqakichik hina kaypi qhawari apilla kashan kay apirik mana kay hina ch'akita tapasqaqa api kashan mantinikun kay na api. Entonces kay rikusqakichik hina kaypi ña plantachakuna ña wiñamushaña kaypi wiñamushaña kaychakunapipas ya kay wiñamushaña plantachakuna. Entonces kaychakuna wiñaramuptin ajnacha kashaqtin momento o namanta ranchamanta enraizadorwan hich'ananchis o chupaderamanta chay enraizadorwan yanapananchis nuqanchis raizchankunaq fijananpaq mana kay ranchaq hap'inanpaq kay plantachakunata. Chaymantapas nuqanchis nananchis ima cuidananchis qurakunamanta qurachakunata siempre cuidananchis deshiervete rurananchis qura kay qurakunata siempre urqunanchis entonces chay manejo kayta ruani qarpanchis iskayta semanapi ch'aki tiempopiqa ch'aki killapi pero para tiempopiqa mana qarpanata necesitakunchu pero cuidananchis uryachinanchis ch'aki puquy uhupi nishu apipipas mana valillantaqchu porque chupadera haykurapunman chay manejo ruana kaykuna. Kunan kaypi nuqa willarisakichis imaynata kay nata qarpayta nuqayku ruwashayku kay viveropi rikusqakichis hina manguerakuna wikch'usqa kashan como nasqa asperskunapas a veces como churasqalla imanaqtin kay vivero temporalla kashan segura kay campañallata kay plantakuna wiñaruptin kaykunalta urqupusaqku planta chaymantaqa manapas ñachaqa wakunqachu kaypi huk ladopiñataq kaq wakunqa chay motivopi kashan kay aqna qarpakun kaypi solamente napi iman allpata qhawarispa a veces wakin allpa necesitakun askata unuta wakin allpataq necesitan pisillata unuta entonces chayman hina nuqayku kaypi qarpariyku
iskay ura nisqalla muyun aspersos chay lugarpi chaymanta huk lado mañata kaq cambiakun aspersos llapan vivero karpaspa tukukunapaq. Chaymanta karpayta tukurukuspa tapakapun malla rachilwan o bien chay arpillera seqa nisqanchiswan tapakapun imapaq chaywan tapanchis. Hay veces mantienen chay unayata ima apillata mantienen kamakunata mana ch'akin faciltachu. Entonces chay motivopi tapakapun después karparukuspa. Kaypi kashan huk producto enraizador nisqa napaq plantakunapaq allin kay a veces siempre 20 días ña tarpusqanmanta wiñasqanku 20 días man kaywan churakun imapaq kayta churakun chay enraizador nisqata sapikuna masta wiñananpaq chaymanta masta plantakuna nankunanpaq alimentakunanpaq chaypaq kay enraizador chay kay productuta utilizakun 40 ml nisqata napaq mochila de 15 litros chayman churakun 40 ml chaymantapas kaq hukpi kashallantaq napa abunanapaq no fertilización nisqa pero abunasqa wanuyasqa ninanchikpaq wanuchananchikpaq urea producto químico kallantaq chaypas chaywan hach'ispa hinata boleopi runakun fertilizakun hayk'aq chayta fertilizanki 30 días de wiñamushan plantachakuna tarpusqamanta chaypi utilizakun chay ureata chaymanta huk segundata nanki qipanman unallankitaq fertilizallankitaq wanuyallankitaq 25 días pasaraqtin ultimutataq suqtakilla pasaqtinña chaywan kaq abunakullantaq ureawan ña cercaña kashaqtin campoman plantaq apapunansqa kashaqtin kallanmanta huk opcional kanmariki mana kaykunata utilizayta munaspa mana ureata utilizayta munaspa violta ruwasqansi kashan viol chayta utilizasunmanmi 2-3 litros no por mochila de 15 litros chayman tupachispansi chayta chaywan fumigasunman cada 10 días chunkawun chaymanta sapanka chunkawun chaymanta utilizasunman chay violta. Kunan actual kay vivero tambo nisqapi taririkunchis kayta llankarisayku nuqayku raíz desnuda nisqata kay plantaykuqmi kashan altura pisqa chunka altura y kashantaqmi killanakuna edadninku kaykunaq isqun killayuq kay planta ruwasqayku. Kunan kay raíz sap'inkuna k'utuchinamanta kay pinukunamanta parlasunchis kay k'utuchinakunata necesariamente ruwakunmi kaykunata primer kutita ruwakun tawa killanmanta wiñashan tawa killa edadchayuqta segundotataq ruwakun qanchis killanpi kashaqtin chayqa ya está listo campoman apananspaqña imapaq chayta sap'inkunata k'utuchikun kay plantachakunata k'utuchisunchis mas chay sap'inkuna askha lluqsimunanpaq hukmanta lluqsimunanpaq chaymanta masta plantakuna campoman plantaq apaqtinchik alimentakunanpaq chaykunata ruwakun kay plantachakunata imawan chayta ruwasunman iskay palawan iskay personamanta siskaduman kunanmanta sapaladunmanta kayta ruwasunsi iskaymanta hasta palaq puntanpa chinkanankama chukanankama ajnata chinata ruwakun. Kunan ruwasunchis kay preparacionta kay plantakuna urqunapaq no campoman apananchispaq kay insumukuna kashan kaypi kaykunapi preparasunchis porque kay necesitasunchis kay lavadorta unuyuqta imena cantidadta plantata urqsunchis chaypaq hina o mas hatunta huch'uytapas no kaypi kashan micorriza no micorriza chayta necesitasunchis después hidrogel kashan kaypi kay hidrogel bendikun en polvo y granulado kan kay nakuna ña hidrogel kan entonces mana chay granuladota mana polvota tarisunchis chayqa kutanansi kaman kay hidrogelta ñut'usunman chaywan mezclaspa churananchispaq
Chaymanta kaq kay arcillata allpa no arcilla t'uru llank'i kanan chaykunata mezclasunchis kay unupikuna kay allpata churasunchis kay unuman kay unu preparasqanchis kanan mazamorra hina khaka chay khaka kaqtin plantakunaq sapinman pegakunanpaq no chay hidrogel pegakunanpaq chay hidrogelta utilizanchis humedad manteninanpaq apilla sapinkuna kananpaq ya kayta churasunchis kay hidrogelta nallata calculaspallan churasunchis imayna plantata apasunchis ashkhatachus pisiyatachus chaypaq calculasqallata más o menos aqnallata chaymanta natapas micorrizatapas calculasqalla churasunchis kayta tupachisunchis aqnata no mezclasunchis kayta hasta qhakayamunankama no kunan kay astaña kay preparasqaña kasha chay que hasta chikata qhakayamushankama plantakunata urqunsunchis kunan pero chaypaq antesta kay bolsata mast'arisunchis no kay bolsata chayman churananchispaq plantakuna churananchispaq ya kayta urqukun deprekunapi allin mana rupaypi mana napi tardinta tutamantanta de preferencia urqukun kay plantakunata alli munayllata urqukun nallawan cuidadollawan mana comuntachu kaytapas urqukun chachiku munayllata mana llapantachu allpata urqukun sapichankunamanta kay sapinkuna kanan mana nishu larguchu unos 15 centímetros nisqalla o 10 kamarik imapaq chay mana nishu larguchu kanan a veces plantaqtinchis largo kaqtinqa doblarakapu q'inchurakapu sapichankuna imana desarrollan allintachu corto sapiuqtaqa allinchata rectuchaman plantakun rik kaypiqa kashan ya allinña ya mana huch'uylla kashan sapinkuna kay pinuchakuna entonces kayta ruwasunchis ama rupayman nishuta qhawachisunchu kayta aqnata huk chikanta aqnapas sayaychunchis winasunchis aqnata ya ankitata kayta churasunchis aqnaman escaladuman umayuqta aqna kinada no aqnata escaladuman umayuqta chayta churasunchis ya kayta waltasunchis pakitasunchis kay unapi pakita kay waltasqapi apasunmanmi 100 150 no aqnata q'uyusunman aqnata kamarik ya kayta q'uyusunchis humedad nalla chayananpaq apilla chayananpaq no kaypita q'uyullasuntaq kay allpata hich'apusunchis kaypi q'uyusunchis kay aqnata wawata hina kaytapas walqallasuntaq ya kunan kay ya listuña kashan ya campoman apapunanchispaq plantamunanchispaq aqnata apasunchis kay plantakunata kunan rato nuqanchis tarikunchis alturampi aqcha distrito de aqcha alturampi kay lugarta nuqayku fijariyku qawarimuyku pelado kasqanrayku no plantación ruwanaykupaq forestacionta kaypi ruwarisaqku nuqayku pelado kashan área no kay parte entonces chaypaq primerta nuqanchis kay t'uqukuna yasta t'uqusqaña kashan ya respective herramientakunawan t'uqukunata ruwariykuña chayqa
Kayta midikun primerta, ¿no? Que kashan mediscaña, entonces medidosons kuna pasuan, 3 por 3, ¿no? Kallin kashan y planta a planta ka 3 metros. Entonces pasurosons 1, 2, 3. Listo, kashan ajna, ya medisca entonces. Kunan kaypi ya está okuscaña, entonces kay formato, imagínate plantaciones plantata, chayita ruasons. Kay tokuscaman para la rectaba. Ajá, trovasunsi, chicanta kicharisunsi ambos lados nama, escaladuma. Chay mantata plantata churasunsi qhipan, para la recta qhipanman, que formapi. Ya, urqupuru para la chay mantata, chicanta matikusunsi ajnata, kachamparisunsi palata. Chay manta wichaychaman chutarikunqa plantata, imapa, chican, raízchankuna, sapichankuna, mat'ikuna enderezaykuna para riktuchaman, sapinkuna churaykapunapaq. Chaymanta chikanta saruchaysunsi ajnata. Ya, ajna chay, planta con kay pinuta. Bueno, kay trabajota noqa ruwashayku kay raíz desnuda pinukunapi. Chay chikanta recomendadita sakishakis kay nuqayku experienciaykuta ruwasqaykuta. Kay plantakunata nuqayku produciriyku imanaqtin mana nishutachu nuqaykuta nawanku gastuta ruwayku kay planta producirpi pisillata, ¿no? Entonces chaykuna ventaja kashan chaymanta kaq sapinkunata tratasqata apayku campoman. Huk kaq mana bolsakunata utilizaykuñachu, entonces manaña medio ambienteta nakunñachu, contaminakunñachu. Entonces chay nakuna kashan y kaq traslado paqpas pisillata na bolsa embolsado peqa apakun pisillata. Kay raíz desnudapi apakun askampi chayqa. Chaykuna kashan ventaja kay planta producirpi. Entonces qankunaman gustarizunkisman kaykuna kay nuqayku ruwasqayku y qatirichikamayku nuqayku qhipaykuta kay ruwasqaykuta. Entonces allincha karinqa ruwarinkis qankunapas chayta chayqa. Gracias. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete y ponle un pulgar arriba.